Mwithikisia ndini wa studio situ twina mweni ulani mutaalamu na ni mwithia wa ngite na mthani wa mundi etha kitwelesya undula withitu ayika mautala ukwata na nyeneta watina ni wa Musembi. Karibu sana ndini wa studio situ. Ni mubea na kwa neta wa Tony Chalo wa Kitusa. Yes. Withia wa ngite wambie ba na Chalo wa Kitusa ni kuma ba. Chalo wa Kitusa umetaka kuyone. Na withia wa ngite ideas ya ba ilobi. Okay. Yes. All right. Na mwithikisia ndawe na yukuli tuketa tuyo sandini wandatika mboto si ukite kondu ende na kwithikisia mitambo ya thiani twende na umanani ata ulawike kandini wa withia wa ngite na Tony pena challenges. Okay, nekanika kwa sia challenges tuka baadaye pena mundu tona itha ya sia yu withia wa ngite wende ata na nyine nda muno maybe kendo ndo na uthinzi yandu lana kwatwa ni ninza kana kindu kitwa nawo kwa siandu Waitia ngite nzeo. Biashara yeko. Ya ne market yeko. As long as waitia kindu kiseo. Okay. Yes. Eto sio kata kwa kumithikisia ndini wa ibinda ete ya saba metambone ya Thian FM. Ukaembe yu. Yuba une bongwenda atoke ba kwa ngite. Niweze Tony Kitusa neka ndingi swani ana kulia ati. Nyati no mundio ila na amua kweka withia. Neither sia kindu kitwanya kondege. As in nikifika kwa nyumba unena nza. Nyati na nise no ndenza kakuku. No ndenze mbuku. You know no ila nina chali no ndenze mbui. Yes. Yongite noi. Yes. Inde kwa kaende yu. No kenesa. Niki withia wa ngite na ti withia wa kindu kingi in case ukakwatwa kuketha na jua no wiyo obosie no kwa bosie otoi Kindu cha mbe. Ngite. Wa mino myoni ya wendo. Ona no la wane nkoko isu na mboko isu. Nondo ngite yonde dhata. All right. Na woka wa bikamusi. Ne yamba ukukoma na yambe ba yange itime. Oye sosio kana othi obikia ngugu manandu silie. Yes, kana isiana. Pauwe potamba obetania na inya asiana. Akangulia we kuma woka wenesa aje imabunza. Unaweza olika nyumba. Kama nondo tatinda. No bakeza zaidi wakana kawauwe. Umanyaba. Namba umwe akakite nako kakeza zaidi wakeka wauwe. Ewe semu akomanza. Ata jina ngi. Kite hii ya usuti wa bisi wako. Okay, I get you. Now, nondo unakutinela ukiya ba wambia osobe obisi. Nibwo. Na watia mundu ba ya nyomba wa osobe asiana. Kana isiana na atia na bibia bandu. Ni kana no kene imanthie. Yes. Kungiti isini sisi da siandu wa. Obisi. Na izo da siandu mako. Wow. Wow. Wewe da sengiti mudemba ba? Nyendete wangite sia mudemba wa German Shepherd. Lesi dasi ya Kisongo? Ni randu maisi to. No yu adibu kwa Kisongo ni mithemba mbingi ziende topika almost mana 5 types ya ngite. Okay. No nye yu ilangite ni specialize tena sio. Sieta wa working dogs. Ilosia. Ngite ya wea. Ya wea. Ngite yesu buko.